Aoko ka intiere county ma Mombasa okinyi makawuono Mombasa chiew e yo machalo nade to Jodak ma Mombasa wacho nang'o ahinya kotudore kod ywak margi e wi apaya manoger to nyaka sani pok orumo. Joja oko. Erokamano ahinya mana kaka iwacho no wantiere county ma Mombasa kuma nyaka sani chieng' rieny matek kabisa to kama antiere ni antiere e alwora ma Jomvu kuma Jodak mani alwora ni ywak kaluwore gi gedo mar apaya moro manie batha kaendi magikoni osetem geri thuolo malach to kata kamano pok orumo. Gima giywago matek ahinya gikoni en buru mosebedo ka donjonegi nyaka e mier, buru donjo nyaka e kuondegi mag timo ohala. Koro gino magikoni oserocho chenro gi malich mokalo. Gikoni jago mane gero apaya ni nosingo negi ni kigero apaya ni tibiro kuo e pi mar geng'o buru monego beni donjo negi nyaka e udi kata chopo negi kuonde mag ohala, to kata kamano ma pok otimore. Kama antiere ni antiere gi moko kuom jong'anyo ma antiere kaendi adwa mani ginyiswa ni to ywak gi maduong' en mane to koro nyaka sani gidwaro ni ang'o ema mondo otimre. So chaka gi nyingi to nyiswa ni to ang'a timore ka. An iluonga ni Moses Odhiambo AKM Koba, ane Jomvu sub county coordinator mar boda e Jomvu kaendi. Wasebedo kwa chandore ndara ni eyo mang'eny nikech buru osebedo ka nego wa apaya ni ma wasendiko barua watero na jo Kenya National Highway Authority lakini onge duoko. Wasebedo kwa thagore gi buru ni ma miyo watuoche mopogore opogore. Sani endi nyocha mwatudore gi jakom mar boda karaoke wang'anye ndara kaendi mondo mi wayud konyruok lakini pok wakonyore. Buru nego makata kaka watim dhie ute wa ka koth ochwe wakier kechen gima koro ka koth ochwe tena en gima koro kier ma wan koro tamo sani koro yaw school nyithindo ka dhi school koro gini nego wakwayo serikal ma jakom mantiere sani endi okonywa, to ka ok onyal konyowa wan pod wadhi e ng'anyo ma nyaka wayud konyruok e ndarani. Ka kamano endo to wabiro ng'iyo kaka watimo kaluwore gi serikal manitiere ni mondo wang'iyane kaka bedo. Wakwayo konyruok maduong' kuom serikal Ruto. Tueleze tu kama mwenyekiti labda maandamano haya ni kwa nini? Peter Karaoke, chair wa Jomvu sub county. Maandamano haya ni kwa ajili tu tunaomba serikali tuko nyenyekevu mkubwa itukumbuke kama Wakenya wale wengine. Hapa Mombasa nikiangalia sana nikitembea sana hapa Mombasa, hapa hii sehemu ya Jomvu hapa mahali sijui ni siseme ni siasa, I don't know nini bado inaendelea hapa. Maana hapa pekee ndio tumeachwa nyuma. Naomba serikali kwa nyenyekevu mkubwa sana. Boda hoi. Nafikiri siko peke yangu, tuko na wenzangu hapa, tunataka maji, tumwagiwe maji hapa kwa barabara. Asante sana. Nieleze tu kama mmoja waendeshaji wa bodaboda, pengine hii vumbi inawaathiri kivipi? Naam, kwa majina anaitwa Evans Ochangi, mimi ni mkaaji hapa Jomvu na ni mwana bodaboda. Kikweli hii barabara imetuumiza. Hii barabara sasa hata mimi mwenyewe ukisikia kuongea kwangu nimekazwa na ile vumbi. Ile ukibeba abiria mmoja tayari ukipita, hata ukiangalia kidevu sasa nikipita hivi na customer moja, tayari nimeshakuwa vumbi. Ukivaa nguo asubuhi, ukipita tu mara moja, customer 3 nambeba na kuambia wewe mbona hujaoga? Ndugu yangu ile vumbi imeng'ata hapa kwa manguo na inaonekana wewe mwenyewe hujaoga. Naambia rais tafadhali rais tuangalie kama watu wa Jomvu hapa sisi. Barabara zote ukitembea Mombasa mzima, barabara imetengenezwa kabisa, iko safi. Lakini ukianzia hapa Jomvu tayari tembea tu hata tukiwa na kamera. Jomvu tumeumia kabisa, tafadhali. Tunaomba hiyo barabara itengenezwe. Tusikize sauti ya wafanyabiashara kina mama, labda tueleze wewe hisia zako ni zipi, changamoto ni nini? Kwa majina naitwa Eunice Mbiti. Mimi ni mkaaji wa Jomvu. Nafanya biashara hapa Jomvu. Nina miaka mingi kama miaka 6, bado nafanya biashara mahali hapa. Hapa pamekuwa ni mahali pa kuumiza watu kwa sababu ya vumbi. Nafanya biashara zangu, ukienda kuleta mali hapa kama nguo hivi, ukiangalia unaweza fikiria mtu ameokota hiyo nguo baada ya masaa 3, utaona hiyo nguo hata wewe mwenyewe huwezi tazama na ukaipenda. Tunaharibu pesa, tuko na watoto ndio hao wale tunafanya kazi hapa, tunaumia. Mimi niko na kifua kila wakati, asima inapanda. Nifanye nini? Na hapa ndio mahali nafanyia kazi, siwezi ondoka. Mtoto anataka kula, tunataka kuishi. Tufanye nini? Rais wetu atujibu tafadhali. Na kwetu ni kuomba shirika la Kenya National Highway Authority kwamba wamalize barabara hii, na ikiwa kuna tatizo lolote basi walete maji wamwage katika barabara hii, kwa sababu vumbi inasumbua wananchi. Wengine wana magonjwa ya vifua, wamama wajawazito wamepata shida,
kukinyesha watu wanaanguka na mapikipiki yao. Kwa hivyo ni kuomba National Authority waangalie swala hili kwa haraka. Tupate wa mwisho, labda nielezee, tuanza kwa jina alafu nielezee siasa. Niluonga Daniel Omondi kendo ja uslewni ma uslewni Jomvu kona relika to wach mar ndara to kod buru emomiyo wachopo kuma chopeni. Contractor no biro ke miluongo ni China Huwi ne wabet go pinye public participation. Bwa winjre ni kano bed no loso ndara ni to nokel pi e seche moloso ndara. Okwasene no mano nyaka nyo higa chakre. Okelo buru motop makwar to keto nwa to no muko lam mana onwango kan tiere. Kadi bed ni odwaro ni mondo los barabara. Ang'o mi okelo buru makwar to keto nwa to kolpi. Wakwayo China Huwi maloso ndara ni mondo los ndara yo makare. Ana uzo lewni kae to shida mar barabara en buru. Erokamano. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana yuak mag mokum jodak johala kachiel kod jo bodaboda kakoni gisebedo kakikale midhiere mapek ahinya kaluwore gi gedo mar apaya ni magikoni kaber to nego beni piny owacho ka okang' mar neno ni orumo mapiyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George.